jing timsih Jong Bahdeng dohtdong hakilat san sosial media kadai ke kaba kapelan kaba masalan det kaba ublay ula pelan kenang baha Bahdeng dohtdong ublay ula buk kenang ba timsih hakilat san sosial media ba kari Khasi jongi kalong kaba songsit ba kenang ba kari Khasi jongi kalong kaba sampang jing timsih Jong Bahdeng dohtdong hakilat san sosial media kan pensutu ya ki beriu ki babamsap kan pen kalaba muru ya ki beriu ki laptop bat kan pen laptop ru ya ki beriu ki bahok kenang ba kari Khasi jongi kalong ka sampang ngayo isya ka don Jong Bahdeng dohtdong kala pen sampang isya na menta ke jonga nak benta jongi ngi bom tip ya kata ka an ka kanun ya kata ka an karul leng ba ka don Jong Bahdeng dohtdong ngas ngeu ngi la yok kata ka mut jong kata ka an karul tu ke wei ke keren Jong Bahdeng dohtdong ka bau ong uno MLA bakan tiap seng na ka wei sya ka wei ka seng enda ula job MLA ngi kum ngi pai ba ngi dai man le da kata ka bai election ngi dai ban dawa da ka bai election da ka benta jong kita ki MLA ki bakan tiap seng hadin bagi la job na ka wei ka seng nang ba uto bakan tiap seng unsu tu kanang pun tngat no na kata ka jing tiap seng jong Henry bon ki beriu Khasi jongi pat ngia bisni ngia pehun ngia anut ngia aikis ngia IFIR ya Bahdeng dohtdong ha ke jing sya ngi dai ban kan teu ya Bahdeng dohtdong hoot lada utra utimsi utimsang kata ka jing timsih ke jing timsam jong kadai kam simet jong Henry kata ka bom dai ban pedang nyim dai ban pedang ya ka bangi dai ban pedang ngi dai ban pedang mar Bahdeng dohtdong hi udai ubreu bastat ba simpang tangat tu swa perlok nya penkut no ya gani ke video kublai sibun ni pi ba pi ya page ya gani ke channel bat sungba ban ya subscribe bat ban ya share bat ban ya like ru kenang ba nala ban keu na ke wei kepor sya ke wei pat kepor kublai sibun ni pi baro